Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Arngot kibreo kila doe yala ka jong ka jingim. Hadin baka kali ka baki syong. Kalalay tenra ya ka way ka trok ka bayang harut surok. Hajan ka way ka petrol pump ka badon hadkia West East Gentia Hills District. Hagas ni ublay jong ka khatway terik ubnay naitung arajar arpuway. Hagapor kung bahin yaw siteng aim janmid. Kini ki arngot ki balaklat no ki kentup ya way upulit jong ka 6th MLP Battalion. Ya ubam patla satya ban tip kerteng. Kad ba ya way pat ureu pat ba. La tip kerteng kum Edwin Serti ubanakasnong lat rembay. Kad ba way pat upulit 6th MLP Battalion ubasyong lang hagani kakali ulang mensaujer. Layat ho baka kali ka bakini ki laingut kila syong kadai ka Maruti Zen kabadan your registration number AS01R1724 kad baka trokpat kadai kabadan your registration number ML043209. Hadin gani ka jingjia yaw ne upulit ubala kam mensaujur lapan kit no marmar sa Woodland WK Hospital kabadan hakasnong Sabah Muswang.